ایوار باش بینرین هجا بینرین کانال بادنان صاد بینرین برنامه ایوارا بادنان اب خوشحالی و جاره قادی جوان مدگل هوانی بو وجبو پیشکش کردن خلق قادی برنامه هوای روزانه برنامه ایوارا بادنان پیویایی که کو بابت دو خلق دام بود استشان کلیپ در جراز من دیا و ام بشین چند دقیقه خدمت هوای برز بکنی برزان ابابت ما في خلق دی گردا بی سرا و شعابوری هریما کردستان و ادیسان او خالم بون اگر کراوش هرم بر بی روشانو که بچیت یاکو تعداد در باز ببید بو ما بستش امر بون میوانداریا زور بارس آبوری ناسو سرو که جورا بازرگانی ما مستعیل حسن ما مصادف خیراتی بو ایوارا بادنان زۆر سپاس بۆ میێوانداریاوە و زۆری باش بۆ هەمی بینەرێت بادینانسا زۆر سپاس هەلبەت بینەران هێنجی دشێنە ئەبڕێ ئەوان ژمانی سەر شەشەمان دیار پەیوەندیت گەل بەرنامەدا بکەن و هەر سەرنج و تێبینی و پرسیارێک ئاهەبی بگەینە میێوانە مایەفێ خەڵکێ مامۆستا گەل دەستپێکی ئەم بەحس بکەین وەکو ئابووری ناسێک ڕەوشە هەرێمێ نوکەدا تو چاوت بینی بەێ پڕاستی نوکە و ئەvە 3 ساڵە پتر ئەمێت قەیرانە دارایی و ئابووریدا طبعا هەمی زانن و ئەگەر چ بین و هەرێما کوردستانی کەتت قەیرانە دارایی پێشیە ئابووری هەروەسا شەڕێ داعش و سەر کوردستانی و هەرێما کوردستانی بارگرانیەکی خستە سەر ئابووری هەرێما کوردستانی نەخاسمە هاتنە چەندین هزاراتە و ئەوێت لێ قەوماینە و دەڤێت و هاتنە کۆنتڕۆلکردنش داعش وەکو پەنابەر و کەمپێت وانە سەرانسەری هەرێما کوردستان نەخاسمە پارێزگاها دۆکێک و بەهرا پتر لێرێ بین نزیکی 2 ملیۆن ئاوارە ئەvەژێک سەبەبێک بی و کەفتە سەر ئابووری هەرێما کوردستانی و بارگرانیەکە کەفتە سەر بودجە حکومەتە هەرێما کوردستانی ji berendêjek ku çareseriya qeyrana abûrî ku Ewropa Herêma Kurdistanê tê de pirastî ku ya bi zehmeta nûke belkî ku girêdaya gelek xala ve çêt nîvdewletî çi bihayê petrolê bilind bi çi peywendiyet me yê siyasî li gel حکومت عراق فدرال باشتر لێ بێت برینە بودجە هەرێما کوردستانی و ئەvە 3 ساڵە وەکو معاشێت فەرمانبەران کە هاتینە کێمکردن بەهای پترۆلێک و ئەو ژ گرێدایە بازارە نیڤدەولەتی وەکو ئابووری هەرێما کوردستانی وێ عێراقی شێوەیەکی گشتی و پێشبەست گرێدابی فرۆتنە پترۆلیان 95 حتى 97 الصدي بودجا گشتی یا هەرێما کوردستانی پشتبەستن گرێدابی بەهای پترۆلی و فرۆتنە پترۆلێ بینن وەختی بەهای پترۆلێ هاتیە خوارێ و کێشێت مەزی دیار بین چونکی me ئەو سیاسەتا ئابووریەوە هەرێما کوردستانی و اعتیمادل سەر kertê petrolê kirî û kertê dî wekû geşt û guzar û çandin û pîşesazî pirastî ew ihtimame pê nehate dan ku daharî kar bine her sê kerte bo kertê petrolê û da bişin ew ji mîzaniya an budca hikûmeta Herêma Kurdistanê dabîn bikin û ev roke da şên ku bihayê petrolê ji hat bexwarê ev kertê dî ku me wekû piştbestin pîşesaziyê girêdaba û çandinê ew parê ev roke li Herêma Kurdistanê çine der ve bo hawirda kelûpelêt xwarinê anêt navmalî hemî pêdawîstiyet bazarî ku ji dervetên ku ji mêt mezin pareyî salane ji Herêma Kurdistanê çit ew ji sebeb ew e ku me berhemê xwemalî ku اعتماد me ser nekir û pîşesaziya me لاواز بی و ما اعتماد عمل سر پترولی بی مامۆستا لەوێرێت ببینی و ئەگەر الشیناوی داهاتی هەبین پچش دەرەوەی وڵاتیش بۆ دەست بە ئینانە بانگەل و پەلێت پێتی فێدمێت ڕۆژانە تو نابینی و ئەگەر دوان ساڵێن بۆریدا پلانێکە داڕشتی هەبا و کارگە پشێوەیەکی باش لە هەرێما کوردستانی هاتبوونە دامەزرادن و ئەف داهاتە هەر ناوە هەرێمێدا دازدەوریت و حالەتێکی خۆسەدا خەلکی مە و حکوومەتە مە دەشێت مفاژوی داهاتی وەرگریتن بەێ پڕاستی سەکە سەحکەنە و چەند ساڵت بۆریدا ku berî Kurdistan herêma hikûmeta Herêma Kurdistanê dest pê biket ku firotina petrolê her etimada wê li ser evê mîzaniyê bî awa ji Bexdad hat ku budca giştiya hikûmeta herêmê ew bî ew parê 17 salê ku ji mîzaniya giştiya Iraqê bo Herêma Kurdistanê de wekû hesabê û ji ber hindê jek gelek hikûmetê proje
يت كهربي بن يت آوي بن يت تندرستي يت درست كرنا قطابخانة همي حكومت بستوي خو وگيري داوي ومعاشت فرمان براجت دا جبرن دي كارت تايبت في وقتي دا كاري بازرگاني تك حكومت جك چو پلان و سياستا کا آبوري يا درست كو خلق كردستاني و كارت تايبت كو اعتماد السر بكت بزاند كاتشيا براستي او نهات پیش سال 2012 حکومت هریما کردستان بریار دا کو کرت پیش سازی و چاندنی و گشت و گذاره اوان هر سه کرتا کو خورتر لیب کرد و گل کرت تایبت و کو جورت بازرگانی کو چندین کمبون گل عینت پیوندی دار هاتنه چکرن بو هنده بی کو دورت پیش سازی الهرما کردستان بین چکرن الدهوکی و الهفلیر و سلیمانیه اف دورت هنه کو تایبت مندیا خو هبتو کارگه لی بین درست کرن و حکومت پشتوانی برهمه وان بتو بو هنده کو سیکا بازاری بو وی برهمی ببینید و هر وصا کو گلک امتیازات بده چه و کو قرضت مصرفی مصرفات صناعي هر وصا تشتج دربتيت كو گمركاوي سر نبت و گمركا افتشتج دربت بيت حكومت برچاف ور بگرت كو رسم گمركي زياده بكت بو هندي دا تشتي نافخوي بازاري دا بچتو منافسه کا وصانه بت بل او شهر 11 هاتا پیش 2014 اف پروژه براستی جبهه نکردن بر شهر داعش و هر وصا حکومت جک وکو بودجه نما توشی قیران دارایی بو جبر وان اگر اف پروژه نهاتا جبهه هم استاد جناب تبحث برينا بودجه هريما كردستان کو 700 شلای وقت وقت برین دبینی کو برينا وی بودجه اگر که سری کی قیران دارایی ابوری بو اگر سرکی قیران دارایی و آبوری او بی کو بهای پترول هات خوار براستی چونکی او 2 سال بی بودجه هات بی برین شلای حکومت مالکی بلچکی بهای پترول گهش بی $110 $100 او کشه زی دیار نبین الهرما کردستانی بله بو نزمینا بهای پترول او کشه یا قیران دارایی هاتا پیش و بودجه برینا بودجه جک کار تکرنه که هر یک جار زور بول سر مچت فرمان برا براستی کو او مچه هات بینه دابین کرن یت فرمان بری هریما کردستان شوی بودجه 700 او اش بغداد هات بو هفلیری کارتکرنا که زور هاتا کرن الوان وضع نخوشی هریما کردستان که توشی شر داعش بی و وقتی هر ولاتا که حالت شریده بد دی پیوستی دابین کرنا سلاحی خوارنه بو پشمرگی پاره میزانیه که هر یک جار یا مازم پید ود کو تو شری پریو بی بس الدم شرکیان نخوشی اکثر ملت اگیداد ایتن یعنی چنا بیتن سر حساب خلقی که دیکو اف پی تی وین لشکر وی ولاتی سر حساب خلقی بیتن مانه پی تی وی میزانیه که صاحبت کل برینگی پرام بوهاد بیت دانان کل بر کو دور ما وصایه کو خازیتن یعنی هر چنده که شرک دور ما بیت دم بوری دا چند پی تی وی بو پلانک هات بدانان کو اگر هات و شرک دور ریدا کو امشین وی اول مال پشت خوراکری امشین برافونی شوالات خو براسی حکومت هریما کردستان چجارا باورنت کرد کو حکومت عراقی و وقت سروک حکومت مالکی کو بودجه هریما کردستان پیک جاری ببرد يعني بودجه پیشمرگی جهات برین کو او پلان حکومت هی سر اعتماد سروی هفته صادت کر اواج بغداد هات او جب تمامی نتاد براسی قال جارانت گهشته هکا 12 صده 11 صده 10 صده قال مصاريف تاتنا برين نابي مصاريف السيادية ويت قال مصاريف الدبين جبر هندي جك بلان حكومتي كو سر اعتماد السر وان بارا بيوي ميزانية بي اواج بغداد هات
هر وصا کو افشار کو الگل داعش براستی حتی بیرا حکومت عراق دنبو هزرا کسی دنبو یعنیش نزیک و افشار هنی فرض بید سر هرما کردستان و چو حاضری نهاد بیکرن کو برانبری وی شری و داعش حکومت هرم براوس تم دبینن کو هیوت اولی دوسی هیوت اولی وضع گرک لاواز بی حتی پیشمرگی جارک دی کو وکود بیجن جه خوکری و حکومت هرما کردستان همی هولدان کو چاود سلاحی و ارزاقی بو وی پیشمرگی دابین کتو هما هنگی گل خلق کردستان و گل ولاتت کو یت نیف دولتی کو او تحالفات دولی هاتیت شکرن بو هنده بی بلی برینا بودجهش لای حکومت عراق کارت کرنا که آمازن سر آوری هرما کردستانی کرد. ما مستطد بینی که حتی که اگر چنه اتوان سالت همیت در بازبوی دا که حکومت پلانکا دارشتی نبویه که چاول 10 سال دیان 20 سال دیان حتی 100 سال دی بکتن که خزینه که پشت خواه بیتن که اگر سرهلدان قیرانان دا بشن خلقی خواه ولاتیت خواه پریوه ببن. بله راستی حکومت پلان هبین بلکه پلان توانا یت دریش نبین پلان توانا بحث کرد پشتی پترول کردستانی هاتیه دیتن و حکومت هرمی کو دست پیکر فروتنا پترول و او پیوندیت ملگل بغدادش اجاری کو سرا یاسا پترول و سرا بودجه هرما کردستانی و هر وصا دورت کو ماده 140 فقط یان هرما کردستانی اف اگرت هنی و ببینه کار کو حکومت پلاناوی دیالاواز بد بو هر کاری که چکی بیتکرن افروکان بیشن کرده چاندنی حکومت پیتا بکرد محتاجی میزانیه که مزنه یا پاره یا پیش سازی دورت پیش سازی چکت هر وصا جبر هندی جک همیتش گریدای بیگ و وضع سیاسی گلی آبوری پیوندیت ملگل بغدا ببینه سبب کو اف پلانا نه درست کردن شر داعش ها پلانت ما يتهنج تيك چونك حكومت همي اولويات او بيبو هندي بي براوانيه شهر ما كردستان وخلق هر ما كردستان بتكرن همي اهتمام و پاره و چه امکانیت بردست حکومت هرما کردستانی بو هندی بی کو براوانیش خلق هرما کردستانی بیتکرن پراستی ما کو تو باور دینه کو پشتی نمان داعش العراقي کو حکومت هرما کردستانی جدید کاری سر کرت و برهنانه و کرت پیش سازی و کرت چاندنه بیتکرن کو جارک دی کو حکومت سیاست کا باش و پلان کا باش کو بوان کرت تنی بیت دراست کردن لای خلقه که شهرزاو بسپور و پیش بستن نبس کرت پترولی بیتکرن بلکه اف کرت دی اوج شتی پترولی کو گرنگن بو دابین کرنا دلیوت کاری بو خلقه ما چکه اف کرت تنی براستی دگلک دلیوت کاری بو گنجت ما و درچویت کولج و معاهده پیدا کرد اوجه خالقا زور گرنگه کو حکومت پیتویا کو احتمام بی تشتی بده چکی براستی بیکاری کو اوجه اگرک اگرت کو قیران دارایی و آبوری درست بیل کردستانی هکا افکار تنی جارک دی کو بین بحث کرن و پشتوانی بوان بیتا کرن دی دلیوت کاریج بو خلقه کی پیدا کت و اوج دبتا بار سفکیک سر حکمت کو درچویت کولی جامع عهده بو دام زراندن توانا کو کرت تایبه دشت هاری کار بدل گل حکمت بو پیدا کرنا کاری بو وی خلق بله ما مستا جنابت بحث البیکاری کر کدنا من اتصالان بوری دا بیکاری و شرطی بویا بارگرانی یک سر حکومت کد افرو کده قیرانا دارید گله کارت کرن سر حکومت ببیتن بله براستی که یا معلومه کو رجا فرمانبر الهرما کردستان زورتره جگلک ولاتی دی کو نفوسا و احتمالا دو جاره هندی کردستانی بید اواني ولي كركو بكاري يا بشارتي درس كر كود بجنه بطاله المقنعه كو ببي بارجراني شكل سر حكومتي كو دابين كرنا متشدفانا جبرند جا ام دبينن كو ايكش سبب رئيسي كو حكومت توشي
قیران دارایی بی کو فرمانبر زور دامزران دبین سکنی رجوان ملیون کو 400,000 فرمانبر هیویت و معاشی بوان دابین بکی ده چندش میزانیا حکومت هریم چت نزیکی هفته و 5 صدی میزانیا گشتی حکومت هریم بس بو مچت فرمان برابین تو ده چاوا کرت و برهنان آن کاری تده که حکومت چاوا قطابخانه درست کت نخوشخانه درست بکت ریکا چیکت پرا چیکت و همی سر هنده بی کو سیاست حکومت براستی کو بو دامزراندنا و رجای زور یا فرمان برا کنگی ام پی حسان وقتی بجبری حکومت مرکزیش هفلیره و بهای پترول وقتی هات یا خواره ایدی حکومت نشیا که مچه فوان فهمی فرمان برا بدتو رابین پلان کادی کو مچتوان اینا نخواره و گلک شوانه گیرود بین دو سعی و حتی جاره که مچک پیدات کرد. بله مامستا از پیونده که ورگرم از بوارم باب احمدی گلمده باب احمدی فرمو. مرحبا مامستا. سرچاوم باب احمدی فرمو. اشتراجی بیتن. فرمو باب احمدی. مرحبا مامستا. از خیر هدنا سیدو ایتم. بله زور سپاس. بله فرمو. من بسیار کجی های فرمو باب احمدی دنگتت گهتمه. بله در باره خانه نشینا. بله. بله در باره خانه نشینا سیده بحثی قیرانی که باشه بری قیرانی 2013 هر خانه نشینه که 400,000 دینار و 100,000 بهان ندارن بودجه تا حریم نه تا جیبه جی کرن. بله باب احمدی و پشتی 2014 جی بله و پشتی ما مستفید 2014 جی یاسه خانه نشینه های گرک العراق ها تا همه عراق تا جیبه جی کرن الحریم هر خانه نشین ماند ضررمند یعنی لقوية 6 سال خدمت تبني 200,000 دني بينما عندك ساعتك يجي خدمتنا تشمتش الزونه يمليون 200,000 دني آیا دیرچونه بوبت تشتهی نینه بوبا خواستشینا یا ساکنی کو عدالت که اجتماعی به تجیب جی کنن. بله باب احمدی زور سپاس کتود گرم دابوی ما مصطفى اگر ام بین بحث سر بیکاری و شرطی که این کتود بینید وان سالن بوریدا کو اف بیکاری و شرطی اگر چون اف بیکاری سر هلدا اف بیکاری بوهندی بیکو حکومت هرمی خلق که دام زراندن در چوید کلیجا پیمانگاه هر وصا اف منافسه حزبی هبو کو حصه حزبا کو بین تعیین کردن دامو دزگهت حکومتی کو میزانی حکومتی هنگ احتمال تحملت کرد في خلکی دام زرنین حکومت زانیج کو اف بیکاری و شرطیه و کو گلک فرمانگاه احتمال رجاوی 10 فرمان برا پریوت شوبا 5 فرمان بر هبین قطاب خانه هر وصا يعني بت كارتي دتكرن نخوش خانه وانا جبرند اف رجانه يا زور کو الهرس باريس قال دو كو هفلير سليمانيه خلقي بينت حساكو چي قيران نبي ميزانيه بغداد هات نهاد ببرين بجامه بهای پترول باش بی میزانی حکومتش دهات پترول گلک باش بی خلق بینت حسب پشتی حکومت بجهات یا برین بهای پترول هات یا خواره کو حکومت چو وارد دینینا نوکی بغداد هم دبینن حکومت عراق 83 مليار دولار احتياطي هبي البنك المركزي ده حكومت عراق وكو صندوق نقد الدولي تعاملي قالت كت وكو دولة تجارة شو دولة تعاملي القلمنا كان وكو دولة وكو تعاملي القلمنا كان ام بارچه كنش عراقي يعني راستوخو صندوق نقد الدولي باربو هريما كردستاني نفري كرينا عراقي جك توشي وقيران ببلد چونكي احتياطي هبيه بارا البنك المركزي عراقي فيغا في بتر 40 مليار شو باري صرف كريا
جبرهندي في برادريج بحث خانشيني كرو بوچه عراق وسط كر عراق احتياطي هبيكو او بارا بو ازماتا هيلابين كارثاتا هيلابين بل عراق جك كنوتو حفت الصادج دهات عراق فروتنا بتروليا جبرهندي جك وقتي بهاي بتروليا هات يخوار تأثير العراق جهات كرن عراق رابي او احتياطي البردست کو تصرف تذكروا ومعاش فرمان بريد خوي تخانشينا شوي باري داي ابرو كجك عراق وكو قيرانا ابوريا هي قيرانا داريا هي اندبينن كو كيشتوان قالك زورترن يتهري ما كردستان ده بله ما مستعجل كر ام بحث بوجا عراق كان او تهنا بهاري ما كردستان راست بوجا عراق هات برين بله دبرانبر دا ماجي نفط فرود دهات ايفا نفطه كيفت شو بله ما وقتی نفط بجا عراقي هاتيا برين ام بحث 12 مليار 11 مليار دولار 10 مليار دولار كان آستی فروتنا نفطه هرما کردستانی نشا في رقمی و جماره کو بجه بیند چند بوجا چند پترول هرما کردستانی هاتیا فروتن نشایا کو 30% شمجت فرمان برما ویگا و بحث کر کو مليون کو 400,000 موچخور هبین هرما کردستانی فروتنا پترول هرما کردستانی کو هنجارب تانکر چو آن پریکا ترکی و بوریه تحمل نتکر کو تو انتاج زیاده کی براستی ما شو بحر نبين كوتو ما بقى ميناء عالمي هر طريقة تركيا دبي مصاريف استخراج بترولي الشركات العالمي او جهمي بارا بين سر حكمته يعني شوي وي بارا بو شركات تاتا دابين كرن فروتنه تا چند فرود با نسبه چو بو شركات نسبه چو بو نقل عموله تركيا چكت عردوي ده چو يعني تشتك وصانت ما بو حكمتها هرما كردستاني كو شيابا كو بشبستني بكتو اعتماد السر عبورك سر بخو بكت وكو محتاجي بغدانا بتبراستي هر كردستاني محاولة كركو بترول وصا انتاجه زيادة بتو بشت كو اعتمادك باش یا آبوره که سر بخو پیدا کتر کردستانی کو چون محتاجی بغداد نبود بله نشایا حتی نکجک اف قیرانه امتدا کو یا هندی سبب و رئیسی بودجا هرما کردستانی وقتی هاتیا برین پترول هرما کردستانی فروتنا پترولی نشیا اوی بوشاتی پر بکت هر نسبه که مایش برندش افرو کم دبینن کو فروتنا پترول هرما کردستان نشایا مچت فرمانبر دابین کن يعني جبلی میزانیت تشغیل فروتنا نفتی سر بخوش کستن این هرما کردستان ابخو شکستن نه اینایا اشین بجمتا وکو سیاست و وکو بیناسینا کردستان پتر لحات پشتی پترول هرما کردستان درکد افروكا كان بحث استفتاء بكن وسر بخوي بكن او بترولا بتا سببك رئيسي كو ولات الدور بريت ما ولات الجهاني كو بتر جاوان البازار ما بنو او بيغاوي احتياطيه بترول وغاز الهرما كردستاني زورا شهرزايد في بواريدا وكومبانيات جهاني زانن كو كردستان جهكي گنجايا بو وبرهنانا بترول وغازي جبرهندي كو كردستان وكو سر خارطة دولي وسر ناف دولتا دا كو ايكش هر سبب رئيسي كو حتى بو ولات كو هاتين قنصلية خو فكرين الهرما كردستاني وام دبين قالك كومبانية زبلاحية بترولية جهاني تشيت روسي امريكي اوروبي افريقيا الهرما كردستاني مصالح فان كومبانيا وقت الكفنا الهرما كردستاني كومبانية مازنكو و 3 سالا قيرانا دارایی و شر داعش کاروان بردوان بیو الهرما كردستاني ما اوجك آماجه بهنده تتكرن كو اوانا كومبانيا ولادت وانا باوريا كا بهیز و مکم بهرما کردستانی هی و امنیت هرما کردستانی و با آینده کردستانی جبرهنده کو پترولا کردستانی دبته فاکتره که هاریکار صبحی بو سربخونا کردستان کو خلق کردستان حکومت هرما کردستان اعتماد یا آبوری کو بشد کو پترول هاریکار بد بو و حکومت و دولت و هر وصا ده هاریکار بد بو کرتی دی چاندن پیش سازیه
بو جبر هندیجک براستی سیاست حکومت هریما کردستان کو به اعلان فروتنا پترول و اینانا پترولا کردستان بو بازار جهانی یعنی ام بینن وکو آبورناس وکو کرت تایبت ام بینن کو پنگاوا کا گلک باش بی و پراستیجک دی آینده که باش کردستان دی هبت چونکه ام بینن افروکا بترول وغاز الجهاني والبازار ودولات كو اعتماد وان سر بترول وغازي تشابت عربي بن ان الدور بريت مبن ام بين تش مصالح وان ولاط كتينا وان دولتا او دولت بهيس كتينا كوي بترولي وكوي دهات البترولي مصطفى جناب تبحثن دقيق كنت فرودنا نفط صار بخودا هريما كردستان جهان همية بترنا اسيار بويا لكن عندك ولاتنا كو تعامل تقول هريما كردستان بكن ما وكو حكومة هريما كردستان جري بستت هين قال كومبانية كرت تايبت فيدو مايكي قال روس نفط هاتا كرن كومبانيا كازابلاحة يا روسيا كومبانيا اكسون موبيل امريكيه كومبانيا بريطاني ميتين ميت نرويجيه هين اندي اول زاخو شولت كان قال كومبانيا تركي ما هنا قال الانرجي التقطق شولت كت يعني بازار كردستان نفطي وكيريا بو همي كومبانيا كو سرانسري جهان كو كاريت كان ويتنافدار افروكا كردستان كاريت كان بله ما مستطيع بحث لوانجري بستاكر تدبيني كو ام حتى افريكاجي بارتشكنش عراقي افجري بس سرچ اساس هاتين امضا كرن افجري بس وكو برهناني هر كومبانيا بيت كاري دستور عراقي جك ريك دايب راستي كو كاتشال بصره شركه بيت الكاري بترولي بكت البصره هر وصح حقي هي بيت الهريمه كردستان جوي كاري بكت ام دبينن الجلك كومباني افروكا العراقي كاري بترول كان عيني هر هما او كومباني الكردستان يشتك كو افا دستور عراقي وياسا بترولي كو ريك دايب كو كومباني يد بياني بين الهريمه كردستان كاري وبرهناني بكت نخاسمه بترولي بله ما مستطيع اگر ام بحث سر هر فرودنا نفطی سر بخود کن دنو کدا فرودنا نفطی سر بخود شد چندش صادی اموج فرمانبران بودابی بکد تو اكو آبری ناسک براستي او جريدايا بهاي بترولي افروكا ديف بهاي افروكا وانتاج مجك كو نگشتوي استيكو هكا مليون برميل برميل بين فروتن چونكي ما بحر نينا طريقه بوريا دايا او بوريج تحملنا كنتو انتاج زياده بكي جبر هنديجك نشيا كو بوجا گشتي حكومه هريما كردستان كو مجد فرمانبرا و بروجيت وبرهناني بكن نشيا كو اوي جماري تحقيق بكن هكا بترول شو وكو شهرزال بواري بترول دو سر حكومه هريما وزاره السامانه سروشتي يعني بجتا 65 حتى $7 احتمال هي وضع ما نخاصمه متشخره باشتر لبيت ما مستوى الفيري بس تنابيني كو بشت بستم تنب سكتري نفطي و امكرتي نفطي و يعني شاشيه که تدبيني افريكا بهای نفطي داب از جان هات اخاره اكجار قيران دارایی دروز بیتن بله هر من آماجه دست پیکش پیدا وی خالی کو ام وکو آبورناس وکو بازرگان بوما پراستی کرت پیشسازی و کرت چاندنی و کرت گشت و گذار زور گرنگن چونکه کرت پترول کرت که نیر کردستان کمپانیت بیانیتن کاری کن پترول دا احتمالا مفایوه کو دلیوت کاری جبو خلک ما پیدانا بچ خلک ما او شهرازی و پسپوریت اوی کردی دنینه بله اف کردت هنی راستی زورت گرنگن همی ولاتا کو اوید نفط تدنا پترول تدنا کو میزانیتوان و درستن و چکشت دارایی و آبورین چنکی اوان اعتماد خویا دینان سر چاندنا خو پیش سازی خو همی محاولات کن کو تشتی هاورده جدر و کو کم بینن پاروان میندتا ناف ولاتت وان دا و نشتر دروا اف هر سکرتی هنی چه پیش سازی چاندنه گشت و گذاره دهات وان کرتا دمینتا ناف هرما کردستان دا و اف دهاتا نشتر دروا و ده گلک دلیوت کاری جک بو خلک ما پیدا کرد جبر هندی جک زورا گرنگا حکمت جارک دی دوباره پیتدانه که فان کرتاب دتو سیاست اکادی درست بکتو پلانه که استراتیجی یا دریش بو فان کرتا هبتو الگل
نونرت کرتی تایبت و هماهنگی که باشه بد دامو دزگهت حکومت اوید پیوانی دار وی بابتی و کو کاری که جدی سرشول بکن اولو که شر داعش نما میسر رزگار بو بازارت ما ویگاوی محتاجی هندینا کو ما پیش سازیک هبت ما یا درست هبت و خلق ما اعتماد لسر تشتی خوب بکتی نافخویی چونکی پارا دمینن هرما کردستانی هندی تو تشیش در و بینی او چه هاری کاریا آبوری ناکد و آبوری هرما کردستانی پیش و نابد بلکه دزاره گهینتا آبوری هرما کردستانی پتر کوش مفاید شبید. بله ما مستا از پیوندی که دیوار گرم از بارم کاک دلیر گرم دا کاک دلیر فرمو. دم باش تو چانی برا توی باشی؟ باشتر زور سپاس کاک دلیر فرمو. خیراتنا سیدایت کن؟ بله زور سپاس. برام تو قصدارت این زحمه نبود. بله قصدارم نه که نسبت سيدات بجدا نفتا ما وصل نفتا ما عرب لكن سيدة بو سيدة بجدا سيدة يعني بوشي نفتا هرم يعني تتفرد تتاودي بوشي يعني قاندال كاري زي قالك تدا تتاكي قابي بونمون هر سيدة مانغا تسعكي دي أمارنا ديار كده دي بجدا ما نفتا خب هندي أفروتي ما هندك برميل حزاب برميل أفروتي أربوش حكمة هارمي ديار ناكن مثلا يعني أبدهاتيا وأبهويتيا همين كيفة يعني تو يعني بابا أم دي بيجيني نيف موشي دنا عالمي يعني تهي وجارك دنا عالمي السيدة يعني تو أبدهاتيا ماوي يعني جالك تما كان يعني دزا عشت فصة يعني أم حكمة دهاتيا كومركا بيجيني دهاتيا ناس تيو أبدهاتيا همي أف آماره كيفت شتن بتو عالمك هشتا بتو بله کاک دلیر هر اوه بو کاک دلیر بله بله ترى من عدوية هل نسبة موتا يعني كو فقير وجار يعني بس بيرشن بلا يعني كو بقى موتيوان مليون ايش كي قلت كيم اندام ايش فيها كيم اندام يعني بروح حكمتنا يعني اشتكي عيب وكي موتيا يعني راتب كيم اندام ما 1000 يا 9000 6000 يعني سيدة حتى كانجي ابو عالمك اشتا بتاش كيرا كرن بتديار يعني كار حرام جندال كابين ومال فقيره ومال تجاره بله زور سپاس بود کاک دلیر زور سپاس بود پیوندیتم بله ما مستا کاک دلیر بحث هندید کر کو وسط دیار کر گله جندال کاری کرده نفته داد فروتن نفته داد تکرنش بر هندی کو اوج بو اگر کو نشن موچ فرمان برام تمامی بتنه براستي أسقل كاك دليري مو طبعا مزان أبلوكا قيرانة دارية نخاسمة كو أبيت موتشا خوار واعتماد وان سر موتشي بي وضع وان أبلوكا يا أبوري زوري خرابة أمل قل هندينا بلي كو كرت بترولي الهرما كردستاني كاتشان جندلي تدا أنت دينا براستي من بزانين نينا يعني أم أخفتنا وقت قلت بن كو تفي دليلك هبت أو هبت ما برلمان هرما كردستاني لجنة پترول و داراییات دا وزارت سامان سرشتی ها وزارت دارایی یا هی او کچند برمیل حیوانات فروشن طبعا همی حیوانه کیکنینن افروکا نفتا کرکی که بحثی هی کو 150,000 برمیل سر نفتا کردستان تینا فروتن اوه گریدای یعنی حکمت و براستی و او لاینت پیوندی دار کو گل حکمت چه پارلمان کردستان بد آن وزارت سامان سرشتی معنی نبکو بو خلکی دیار بکن که هیوی چند برمیلت نفته تینا فروتن بهای وان چند دهات وان چند مصاريف الشركات اگر خلکی ما احتمال پیزانی نبن ما آماجه پیدا حکومت هرما کردستان التزامات هین یه دارایی برانبری وان شرکات اوید هاتین هرما کردستان نفط استکشاف کرین و استخراج کرین او همی پاره سر حکومت هرما کردستان وید پارت وان شرکات بده او پاره جو حکومت شفروتنا پترولی کو جزء که شوی پاره و اداد کتل سرخو التزامات چکه و همی عقود الدولین و التزامات سر حکومتنا وید بده قیران دارایی درجه ای که فرمانبر هاتا
كرن چكي اوانا مجد خويتين اعتماد وان سر مجابي خانشينا هر وصا اعتماد وان سر وي راتب تقاعدي بي براستي يعني زرارك امازن قهندا نخاصمه ابيت معاشتوان كيم وافروكا هاتي نخوار حتى فرمان بريد كو درجه ريفا بريد گشتي وما مستايد زانكويا اوانج تاثير براستي لوانج جهات يكرن اما كيشاكا متبينن كو سرانسري كردستان كيشاكا كو غريدايا بهمي خلق كردستان و افروكا هكا متشهبان ووضع فرمان برا باجبان شولي بازرگانج دا بتربت قازانج بازرگانج دا بتربت او باراتاتنا بازاري و كالو بلو تشت بيتاتا كرين يعني مشين بيجن كو وضع هميا نسبة كيش ايكي احتمالا خراب تربت بس شوي كي گشتي وضع آبور هريما كردستاني امد قيران دا و امل بر كو هيفيدارن كو زيترين وقت كو حكومتو كارت تايبت بيگوا كو کارێکی بێتەکردن و چارەسەریە وێ قەیرانێ بێتەکردن و موچێت فەرمانبەرە بێنەدان مامۆستا بۆ برەت وەکو ئەوەری نەسەک تو پێشبینیتکەی کو تا چەند ئەف قەیرانە دیسە هەرێما کوردستانیدا بەردەوام بیدن براستي أبدجم أميل مراحل الدماهي كيت قيراني تشكاف قيرانة بس صال دروز بي شر داعش نما العراقي مسألة سياسي روج بروجي رونترليتين بيواندية حكومة هريما كردستان قال ولات بياني ودورو بر روج بروجي باشتر ليتين حكومة بقاوي دا أولوياتها براسي بشتي شر داعش نما دي يا أبوري بد بلانت باش دي حكومتي هبن مش نزيك قولي بيا كو سروك حكومتي بري دروجا قال دسته وبرهناني الهريما كردستاني كومبون هبو قال بروجال دهوكي بترش حشتي بروجال سرانسري كردستاني كو إجازت وبرهناني هاتنا إمضا كرن كو تمليك بو خلقي بروجتوان بين تمليك كرن سرناوت وبرهنري بيتا تشكرن تشي بياني بت اني نافقوي بت اوهمي خبرت خوشن بو هندينا كو ابور كردستان برو بيجوتر بچتو هر وصا كو خلق ما يبكار دليفت كاريج بو اینا دابین کرن کمپانیت ما حاضر بینا خویت کن کو بزیترین وقت بچنه بازار میسل و بجداری بکن آوادان کرنا میسل چنکی پراستی کو وکو مافک سروشتیه کمپانیت میتهره ما کردستانی کو کاری بازارت میسل بکن و هر پیوندیت حکومت الگل پارزگری میسل و گل انجمن پارزگری میسل یعنی کمبونت بردوام هنه بوهنده کو کمپانیت ما بجداری بکن الآوادان کرنا میسل و هر وصا کار بازرگانی و برهنان الویره بیتا کرن یعنی حکومت بتر براستی سروی خاله یا راوستیای و سر آست سروک حکومتی و گلک جاره انجمنی آبوری بالا کو بسروکاتیا جناب سروک حکومتی اف کشت هنی همی تینا بحث کرن و سحت کنه ریکا جاره سریع بو وان کشا یعنی یا دیاره بو حکومتی جو کو خانشین وقتی معاش خور نگرد وقتی ما مستایک معاش خونه ورگرد فرمانبره کریکارک اکید وضعی آبوری ده باش نابد و حکومت ویتشتی باشد زاند بله کو تشتکت دست حکومت دجنینه یعنی چاره سری نماید دست حکومت آن دست کرده تایبته گریدای بگلک کارا و افروکا پیوندیت ملگل بغدا بود جامعه هاتیا برین پیوندیت ملا باشن افروکا باهای پترول $110 هاتا $30 و $40 آبور دورو بره ما چه ترکیه ایران تو سحکی آبور اوروپی وکو نمونه یونان حتى نوكا شقيرانا آبوري خلاص نبي بل أو تكون دولة صندوق نقد الدولي هاري كاريوان كان اتحاد أوروبي نخاصمة ألمانيا هاري كاريا فان دولتها كرن أمنا دولة أم جزء كنش عراقي وعراق جك وكو دولة وكو سيادة نينا وكو باوري احتمال بعراقي نايتا كرن بتر جبر هندي جك كو كردستان هري حكومة هريما كردستاني ما بتني وجارة سريع قيرانا داريا أو هريما كردستاني براستي ما كسي هاري كاريا حكومتي نكر شو حكومة عراقي عن حكومة الدولة بر عن حتى وكو مؤسسات مالية الدولي وكو صندوق نقد الدولي كو هاري كارنا بين قال حكومة هريما كردستاني أو جبر ياسا نيف دولتي كو تعاوني وتعامل القل دولتات كن نلقى الهريمات
ولی ما مستاد جنابت بحث آزاد کردن باجری مثل کرد بینی کو پشتی رزگار کردن باجری مثل آلوگورا بازرگانی ناو بناوی باجری و هریم کردستان ده خورتر ببیتن یعنی وجاندن آلوگورا بازرگانی و دیار بیتن بالتأكيد قالك باشتر بد چونكي مثل وكو بازار که زور گرنگب مثل باجر دوی العراقي ده پشتی بغدا وكو باريزگاه نينوا 3 مليون كسن اوه بری داعش کو بیتا میسل ده اعتماد زوربی بازار میسل سر هرما کردستان بینه خاصما پارزگاه دهو که ام چکی نزیکترین جهبین بو میسل و هر وصا ام کفتنا سر سنور ترکیه و تجارتا ما و بازرگانی ما نیف دولتی لگل ترکیه و گل ولاتت اوروپا بو ام خلق میسل ما گل پیوندیت بازرگانیت باش گل وانا بی گل بازرگانیت وانا تاتن بازارت دهو که زاخو کلوپلت خو پیداویستیت بازارت خو جویرد من گله کمپانیت ما المثل کارت کرن وکو وکالات جهانی بس خو وینا بینو وکیل هبین المثل جبر هندی جک کو آوادان کرنا مثل دی بیجن یعنی پیشکا شهری ده بو هرما کردستان بتو کمپانیت ما یت هرما کردستان و کمپانیت ما جک گشت نوی آستی نخاسمه بلندرا و یت و برهنان کو شین کاری بلندراتی و برهنان المثل بکن. بله ما مستعد اگر ام هر بحث زرهم پلان بکن کل دم استرهدان قیران داریده چند یا گرنگه کو پلان کاپی گوهر هبیتن. براسي چونكي اعتماد حكومته سر فروتنا بترولي بي ويا عراقي عين بترولي بي جبر هندي ما تشو وكو بلانت بديل نبين ما نشيا ام چاندني ام بيش اسازي ان گشتو گزارش کو بین پیش و کو بنا بدیلت پترولی من فرمانبراتو گلک شوانا کو بجوان هر نمال یا بزحمت بید بجا کینا بجا کی گل مسائل سیاسی تدبین حزباتی تدبی جبر هندی جک یعنی کشا وصا چاره سریاوی کو خلقك هزرت کت وصا بصانه نبی بلی گل زحمت بی کو حکومت جدید سروی تشتی کار کر بی امش نزیکم بزانن کو پیوندیت ملگل دام دزگهت حکومته کو بو هندی بی کاده چاوا سردریا و قیرانی تکرن پراستی ما هر پیشنیارد کر کو سردریا قیران بی تکرن و قیران پتر لینید اوج فعلا او سیاست حکومت بو هندی بی کو اف قیرانه پتر لینید یعنی نشتا کرت تایبت و کرت تایبج وكو حكومت نشت موجد فرمان بريد خب بدت او هر دليفت كاري كل كرت تايبت بو خلقي تاتنا پیدا کرن حكومت گلك آسان كاري ياساو گل رين مايد گمركي بو هنده بيكو و برهنرت بيانيش كردستاني نچن بزاوا بازرگاني مينت وكي خو الكي ندت كومبانيت ما كو توشي ضرر نبن او سردريا قيرانه بي براستي افرو كجك حكومت هشتايت قيران ده بل ام بينن كو يبدو ما هيك تيت قيران بو آینده که نزیک دی اف کشت هنه همی اینا چاره سر کرن دی پلان کانی ایتا کرن سیاست کانی یا آبوری دی الهرم کردستان چه بد و حکومت جویگا و حاضر بینا خویا درستت کرد کو صبحی ام ببنا دولت و سر بخویا خوما اعلان کر یا گرنگ دی او بد کو دی چا آبوره که سر بخو تهبت چونکی توی وقتی دعتو عراق نامینو چو بجت بوتنا اینشویره جبرهنده جک کو حکومت دی ویت سیاستا که حکیمانه هبت یا آبوری و هر وصا پلانه که مکم هبت و خلقه که شهرزا و بسپور اتبوار آبوری ده که دلوی پلانه ده کار بکن بو هنده که داتو بشه معاشت خلقی پیداویستیت خلقی پروژت که خلق محتاجن همی سرانسری کردستان حکومت بشد اوان کارا بکن ما مستعد ببینی که هرما کردستانش لی آبوری و تا چند یا برای و افریقا ریفراندوم انجام بدد یانجی دهاتی دا دولت که سر خوب را گهینیدن
راستی از بینم کو اف کشت سر مهاتین و اف قیرانت دارایی و آبوری و ام گشن وان قیرانه او بچکی ام دولت نبین ما چکیان نبي كوي مستقل ام جزء كش عراقي بين وعراق جك وكو دولة بشتي 2003 حتى في غافي چون هات يكرن بو عراقي بخو دچ بو كردستان يتكرن جبر هندي جك بشتي استفتاء و دبینم کو آبور مده برای باشتر چت صبحی مکیان خواه بد دولت خواه بد افکیش تنی همید اینا چاره سر کرن دیگه دولت هاری کاریا مکن دی مؤسسات وكو نيف دولتي صندوق نقد الدولي أفاد همي هاري كاربن چونكي ما سامانه كي هي أوج نفط وغازة كو همي جهان الزانت وأفريقيا ولاتت كو أوروبي وأمريكا وروسيا زانت كو ما احتياطية نفطي چند هيا ما غازي چند هيا همي دولة دي هاري كاربن صندوق نقد الدولي دي قرضات دما بضمانة أو نفطة البن عردي كردستاني هي أفريقيا جبر هندي جك ام دمنا خدان سامان و خدان ثروتك باش كو وكو تكياني خو هبتو دولت تعامل قلتكن وكو دولة أفريقيا شو مؤسسات مالي تعامل الجلمناكن بيجن شكينا دولتين إلا تريكا بغداد السياسة أو كو دجاتيا ما تتكرن يا أبوري يعني أوان سياسي كر في دماهيكي يا أبوريش كرن بونمونا قال خالد بشكنين البغداد دانا بو هندي أو تشتش كردستان تشد قمركي اللي ورقرن كو دا جرام بت البازار توان وتشتش فيري نتشد أفا شركة أبوريا قلمت تكرن جبر هندي جك ما فيت كوكو حكمة هرما كردستان قال كرت تايبت أفي بابتي جدي بيتا ورقرتن و دراسة كرن و كارك باش بيتا كرن و بلانك باش هبت بو آينده بو آبورك بهز الكردستاني هبت بله مامستا اگر الصباح هات و ريفراندوم هات انجام دانود گلن دیجی دولت کسر بخو هات راگهاندن وری افوالاتین دی ام بيجين کو احتراف دولت کردینه که جت تعامل گلدانه که وری چاره سری چه بیتن براستی ابو ما گرنگ دولت جیران یا دورو بری ما زور گرنگن چکی ما وکو هرما کردستان ما بحر نینا آف منینا ما پیوندیت ما وید باش بن گل جیرانت ما نخاسم ام وکو دو که بحث بکن کو ترکیه کو زورا گرنگا ما گریدت با اروپا و مینا اتوی ام کار بازرگانیت کن بله چند ترکی یعنی قازان جشمت بیند ام پترد بینن او ادبینم کو ترکی پتر بیند اوا 25 ساله کردستان بیا بنگه که بازرگانی بو کمپانی ترکی بو کارگاه ترکی کو برهمی وان دیتا کردستانی وش کردستانی بو دوریدیت عراق چد جبر هنده جه کو مصلحتا وان ولاتانا خاصما ایران و ترکیه کو الهرما کردستان گلک قازانچ کرینه گلک هزارات کمپانی ترکی و ایرانی افریقا الهرما کردستان کو اف ولاتین جیران دی برجوان دیان خوان تکدش بو هنده کو نخواستما ریفراندوم یان دولت کا کردی منه بیدن اصل و باوری ما کو او کار بازرگانی و آبوری نکوان زور گرنگه چونکی ما بری هنگیجک آماجه پیدا کو آبور ترکیه و ایران یخرابه کردستان افریقا و عراق درجة سيتد بو تركيا كو هاوردا وي اجدرفا بو ألمانيا وبريطانيا تتكرنو هرما كردستان قال عراقي بدرجة سيتد جبر هندي جك او في بينغافينا هافين كو او ابوري كو تركيا بريفت بن زور زانانا وشهرزانا زانن كو بازار كردستان وعراقي بوان تشجرنجا او حتى بجهنا بازار عراقي بيت الهرما كردستاني بچن جبر هندي جك عملوي باورينا وبيونديت ميد بردام قال كومباني تركي وقال جورة بازرگاني تركي وقال قنصلخانة تركي الهفليري وقال بشي بازرگاني القنصلخانة تركيا الهفليري همي او مؤشرات دن كو تجارة بشتي استفتاء و بشتي رفراندومي و بشتي كرد بنا دولجة او هزري ناكن كو ريكا بازرگانية بگرن چونكي قازان جوان بتراتي دا شخل كما بله آیات حسن سروکی جورا بازرگانی پیش اساسی لدو که زور سپاس کدت گل مدام سپاس بوش زور سپاس بله برزان نهاج جماعت ندوما یا خلق اخو افریقای برنامه های روزانه برنامه اغرابادیان اتسامو هینو خلق کاتی و بابت که دیگه هنای خودی هاری کارو پشتوانه مهن یا بیت بخاطرها